Oduzimanje 12 minus 5. Ponovimo. 5 plus 5 jednako je 10. 6 plus 4 jednako je 10. 1 plus 9 jednako je 10. 3 plus 7 jednako je 10. 9 plus 1 jednako je 10. 7 plus 3 jednako je 10. 2 plus 8 jednako je 10. 4 plus 6 jednako je 10. 8 plus 2 jednako je 10. Ponovimo i ovo. 15 minus 5 jednako je 10. 14 minus 4 jednako je 10. 19 minus 9 jednako je 10. 17 minus 7 jednako je 10. 11 minus 1 jednako je 10. 13 minus 3 jednako je 10. 18 minus 8 jednako je 10. 16 minus 6 jednako je 10. 12 minus 2 jednako je 10. Oduzmi brojeve. 13 minus 3 minus 4 jednako. 10 minus 4 jednako 6. 15 minus 5 minus 3 jednako. 10 minus 3 jednako 7. 12 minus 2 minus 5 jednako. 10 minus 5 jednako 5. 11 minus 1 minus 4 je 10 minus 4 jednako 6. 14 minus 4 minus 2 jednako 10 minus 2 jednako 8. 16 minus 6 minus 1 jednako 10 minus 1 jednako 9. Razmisli. Kako najjednostavnije oduzeti brojeve? 12 minus 5 jednako 12 minus 2 minus 3 jednako 10 minus 3 jednako 7. Oduzmi i ove brojeve. 14 minus 6 jednako 14 minus 4 minus 2 jednako 10 minus 2 jednako 8. Oduzmi u tablici desetica i jedinica. 15 minus 7 jednako 15 minus 5 minus 2 jednako 10 minus 2 jednako 8. Oduzmi brojeve. 13 minus 8 jednako 13 minus 3 minus 5 jednako 10 minus 5 jednako 5. 15 minus 7 jednako 15 minus 5 minus 2 jednako 10 minus 2 jednako 8. 14 minus 8 jednako
14 minus 4 minus 4 jednako. 10 minus 4 jednako. 6. Bravo!